Komisi Benta ka jingraki ya ka program Jan Jatia Gaurav Diwas hakari barokaway ka office try kam u video mauring keneng CNRD block hakakat santri unai wing arja arpusan kalaraki ya ka sngi hayeng dorbar ka snong soring kam. Kawai ka benta pukong san jongani ka program ka long ka jingpli online ber ka jingbu maunong rem ya ka school Iklavya Model Residential School EMRSA hasnong soring kam. Kapalapan ya daw menteri rang badu kari India Narendra Modi lingba ki Durki haringkat ka jinga dalang u MLA ka than uba Havingstone Kharpran uba Donbor Kharmujai u sordar ka snong soring kam uba Kiswell Kharkongor u secretary ka seng samla soring kam u MDC ka soring kam constituency uba B1 Kharna kiwi-kiwi. Haba ajing kran hagari sngi uba Havingstone ula ai kuble yo menteri rangba ka jala Meghalaya ubala pediang ya jing terwa jong u ban penrung ya ka snong soring kam haka project school EMRSA. Kini program berpang kebetulan kemong tim kasih simau aplikasi. Kawai kita pas celebrate kita tindak pasal tahu stem jom ni bersama mendamu. Pakwan birsa manda atau wilusur di travel dulu dipolarkan. Pada juga pun ban integrate online. Jadi kena Iklavya Residential School wala yo hanya sorakam. Isap dengan seprang isu stang kendal yon video mentan ba asyik mereka buru mai kublai. Yang sekarang dia yang baca another Prime Minister Narendra Modi Magna Ministry of Tribal Affairs bala sanction jadi ni ka EMRS Iklavya Model Residential School loyo sangkap ai khablairu yau simsa bram si konat ki sangma bala irap ini punyok ini ka caka ban ai ini ka school ni shram batum cho yo sport yo education minister jang clear But ngai kublairu kirpan isodar sekretari but isi member juga sosokam abang ya sekolah ini ka school kalau kau ki poing office koi kesi but na patai ki bagatan kun bini ka skill ke bala kan yong na tangi pendiam cirotkan marmar sebelum ki ba ki kamu marmar da shong kita meeting but kita wan ban kedu yang ala ba ki NOC Marmar gali kedu yang same cim server berkata kalau nasi yang nasional bagi application konsas yang bahaya dalam bagi songji di song kami di song bahaya tam lagi dia kerana kita tahu katakan mencari apa isya tu apa isya mo teu sistem siang wong ba ini eksamen nama macam wong tak kitin tinggal split yang wong ba sangat kustal dan membagi jika labian tu wong ni sepat beliau pik jika cengeng kalau menang Tentang yang Singapore, like kendoro yung education minister na post report pembuat ini ke project. But daganang support minister I'm same ha. But I kuflero yung ini ki yung video yung start on the block. Kaya man pembiang ke kisah. But kujo nagkilang education department, first department, even department penbol. Pembiang sungkam to school. Nama ni ke school nagwaheb ha. Tungkap ka sangkar tam kecaka. Hani abang not. Kini kelongdian mungkin ke sesuk nomor ba yung ka free education. Pani ka don ka health facility ka kia but ka sport facility bianut. Ka bianut nang sinam. But kalau cikir cool kisah betau. Ini kasi alam jaga terlatih kisah sorakam history mo sa cikin mau ni sikmat. Kalau ya kini mungkin don cikran kecing sutenan. Baik kun isi jungi kini orang school hasil jam school ba. Pada siya usuyang wong ba Kipun siya para apply kini, dan don di sinang di pembiang cakap, don bagi kita mo, tentang nilang kelompok, bang cikit kia, jangan dalam sinang, layo kini ka school. Jadi, apa pai pat sinang kini ka, kecing laki ini rukrau, betul betul tribal leader jonggari, betul betul Jharkhand, nasi ka Jharkhand kau ini state politik dia, berbuat apa kini dulu. But mentang Jharkhand ayo lagi jauh state, mencari apa pihak. Dia sebenarnya apa? Setiap apa? Report mencari kuno beri penyok state, ya ke Jharkhand. But semi jauh sibu saran bagi kau kita kena ngelam dulu. But ni seburang, ini kena ngelam
belum kita girulung ke bela long nanti bagi long nuksa jadi long din mandin nak kedahun cok di girulung hari India amduna ini pemilan kita ki girulung kita travel nak jingdon jing pat jing strong India adu sejar lais pa million kita travel gidon girulung gidon amduna ini pemilan but in susarong ba pur India ru kan pengatip mengaton rewot na pagkasti jungi kepada India kelai itu itu bukan marketing start joki ting sure joki pada contribution joki ya ka state ajong bantu ke India kado report sing moklau bukan lomba pot kan sama pat kini di sure ke bila persat ya ka suka plan kini di rulo mekan mau report bana ing sing moklau kamu boleh persat kini doni tak kepor kita doni bunong trade dikit khar apa syarat rok penting po kamu cukup selhat tidak banong klau kita pernah kibun bagi khar begini kita khar gile nonglo gile tobat kita tombor yang kita susah jogir kasih bat terus yang rangpa panbe ini beliau panggilnya persat bat hadu bah sing-singnya tigini kita usaha kema kita ngilang rolong jingi kena hilam nan khamat kena bunuk sa hin kilong din mandin ikan mau kisam kam hading kata pat lami jong reverend chem nikal soy the member jong constituent assembly kamu pada way na kita kinong tho yang constitution house of flying ele ruksh parliament house ya pet kita kinong tho jong constitution long draft dan jong bet but yang tu si karena politis buat mau mengalami tahu reverend chem nikal soy sesuatu sikit yang ini ba hang tak kot mau tak register dan don kerten jong beliau juli reverend chem nikal soy dai lepas ni lah yo jika sikidul kan ni binglo tinggal nak ban mau ban klet jika ni lam dum jini la contribute nak taka nak tak cai beliau juli baju tak jelas Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya